odi me bar odi gi alas manga la spiki fasi. Dis na genoviant e kon ti de baka in a program a kon voor na Wizani. En mi wan bar alas ma odi fuja uitpo de. Efu da oso, of da roko, of uda buse onti op de. Me baro alamala wan bigi odi ti de. En mi wan bari des masabe fiati de wan bari odi tu en versteerde anga dem bigi de sade ap ti de. Anga de wan sa ap siki mi wan teguno beterschap. Anga de wan sa lasi de lobby wan en chade gona grebi ti de en ina wiki sampasa mi condoleer alamala en me wens veel sterkte godoro ina libi. So mi wan tegunu tu taki na konfosa disi na konfosa voor wie sa bribi ina geestelijke wereld godoro en het heb nooit is hij het al. En Horus Revi, Paulus Revi, Paulo alasma zou sabisa bribi ina geestelijke wereld. We allemaal libi in een geestelijke wereld en we na geest. Om te kijken, yoka. Is dat weer toch? En mi on juantori sa mi list in kranti tak wan man voor a Vatican taki sma ja bi want to de meka de umas ma witch doctor de ma pray dat die a president voor wie Mr. Trump wan samu sangen da a Vatican man disi taki wa fit desma disi omdat desma dis desma da dibri roko di dibri en a dibri na no a presi ini na midri makana fu deng. Maar sami wan tegenu fu asani si omdat sang we shibaka de sens van die Vatican in de 18e eeuw is dat toch na de sens van die rondes ma op bekwang wan legre een speciale eenheid voor a Vatican de man meki kas pakong man grekong en de man de man umus go fin alades de umas madisi sa praktisa a geestelijke sani umus kis alade man bronding kierding is dat toch dat we shitaki tanga deiti de manisi danga a sandis omdat zij de man is want de sandis no bestang no de des madis no de omdat zij de manisi sabi tak sade mij voorkondig is dat toch na lei en de man sabi tak des madisi abi kennis abi sabi voor soris ma taki sade manisi taki na soso nonsense. Is dat toch? Mim taken zo grof om dat sang. De man die denken de man die boven a gezacht. En die kan doen de wanneer, die kan taxa de wanneer. Die kan make wetten en taxa de man put wetten tapu umas ma moro furu. Teisa umas ma kada umas ma no kan do. En dan denken de man is sama ningere. De man denken dat je loko ano unu abagro tapu ano unu emeki libisma na umasma emeki unu daarom umus respect ding uno pot wette tap des manisi maar de manisi de zodanig zo ini asani de manisi a heer sanisi na wa monitori en minogo furu tabasani wandalax motak me koskerki maar mi etake fa de is dat toch? Mine draai me etake vader omdat sam de man is na gewoon massa en manipuleert ma brainwash ma en dan de man is adventures voor de man is des man is en kogudu
Isabi toch? En ik kan ook no one of them maar die op een roko. Isabi toch? De mij kara sansa de mij doen een roko. Maar laat dat maar in de mij taki is een vriendschap werk met doe. Isabi toch? Maar de mij se de mij pai, de mij kis pai, de mij time free oso. De mij weer de moro dier crosses aan de. Ze met elkaar staan, die small blacks, ze met elkaar. Omdat missie aan mijn eigen ai, maar juan tori. One day me go na one kerkie hè, voor go doen roko voor a company sa me roko. Dan uno bribi ina ma wagi hè. Me opa ma trongo, da ina wagi, da me shoe, si su, dat is susa me si en ala de prijs de na de su na over 100 zoveel dollar want de su e kost. Over 100 zoveel dollar want de su die kost. Is dat toch? Dan je ziet dat minder never rond zo $50. Minder rond zo $50. Nu rond zo $50. Is dat toch? Dan je ziet dat de man is dat amai je ziet zo en rond zo over $100. Dan ben je zeker. Alla des maar is ik wat kerkie. Dan weer de surisi de man de kan permitteren amoni voor bij surisi. Mama is er weer. Papa fer amoni. Nou, money amai tikja me bij de surisi. Is dat toch? Maar in elk geval op banga kerkie tori. We go baka over de bigi sama sa charuno de bigi sama sa mopa Afrikaan kong na nasranang en de wansa de tapa he grond tapo en tire mina ap eigenlijk precies wansa taki maar me want tegen taki omdat asa geestelijke werk aan soms mijn praktijk geestelijke werk mopona blaka bubasma nee ano blaka buba wang ebribi ina geestelijke wereld yabi ala ras snisi Hindustani Japanese Filipinos Indonesian ahe grond tapu belibisma de na a geestelijke wereld eitaki isabi toch maar sma evrede fuka doro openlijk zo'n ras kon de even ko openlijk kadoro taki yoku wi na so sma aso we do omdat sa de vredeji akerki isabi toch en in zo'n kondere yabi so fu wette fu akerki afatikan dat is ma no ma do zo'n sani maar deze na sade en desma emek dat type sa maar daarom heb ik altijd onze ebribining uno vrede taksumana uno mlojeng uno go kibrigeng ana trobi de isabi toch umus de de gewoon uno musu mekisma tegunu take sa umus do isabi toch sabi taki a geestelijke wereld is na wie sani is hij toch en wie sani sefsa unom hatu ede wie sans mij teguno is hij toch wie sans mij teguno uno span bakasante uno span srep bakasante srep de mak taxa de wani you must sabi like geestelijke sma taki you no budu ogri isabi toch no do ogri libi krianga yesrevi en lip alasanja grontapo lip alasanja natata isabi toch wante if you no libi krianga yesrevi dan you must sabi taki you picking the one say kon no libi krianga yesrevi to bikado lukusa you eduleki big one maar tire le fami taki mina aponsa taki maar mi otak even abra want to convo sa mutak abra ajaini de me karaman na atigri sabi de me kare we forget ane sa de me karaman tu
So lazy you still seldom or she wan join con iwan pre e dansi e kon dansi. Omdat zij de amandisi ne soden schreef furu meeste geval te shi wan join yo she meer geval ta family pre of yo she na inu pranasi en te amai ko meeste geval amai eko dansi even amai ko even da amai gue. Maar if you shi wan da ya koloku fusheng omdat te amanisi na wan den kon sa libisma en kon for speaking omdat die amanisi aroko for amanisi amanisi apon special sanisa amedu amanisi na te solisi waroko de en aroko fasi en wan san de wan hogri de en arogi no wan gwe dan yaba amanisi na wan ben ya moro sta edo asandisi ma amanisi na wan den ta kon amanisi ne taki langa langa amai kon en ama edu en roko kon en binnen 1 minuut so ishi ama doa sam du ama grati. Isa ito. So isi yabi kon fo sai play yamadisi. Isa ito. En ano kon fo sai play yamadisi. Yabi chimang sa eko e play yamadisi. En you can sabi te wan chima e play yamadisi omdat amadisi ap wan eigenschappen sa you know man na mak amadisi. Isa ito. En da solisi amoeilijk voor nama amanisi. Amanisi tama e kontu na kota ki wansma e roko jiyo en te aroko koba to kom fest taki ala sanko bon da amanisi e kon wakalontu fu confess di yutaki e alasan ko bu anamay kolukutak alasan de na fa if anyone san de da amanisi o kontaki of puring maar dat is nou one thing ik sabi fu wan jaini ya wan tra kon fu tu de mekar aleba solicits ma make mistake tere yera aleba bari tere yera bari de tak solicit na abagro maar aan abagro omdat zij de te you no sabi a verschil tussen abari en abagro dan you opraxeri na abagro e bardape omdat zij de mij bar bijna asem maar een verschil de tussen abagro abari van abagro en abari voor aleba omdat sang abari voor aleba de helemaal anders en abaru fa bakru de helemaal anders toe en solisi bakata bakru bari e froiti isabi toch en amang lobby froiti isabi toch daarom je moet washout te wakastrati te yero an froiti no froiti bakabika im sabi nawa bakru e froiti dape kong en if you pika bakru koluku suma froiti jem bakada if a malis a ogri madam o kon foi amoko apopo fitangai isabi toch ta malis na bakru lobby trobi lobby feti isabi toch en kadama de onderweg voor een tori dat ikon hinderama of ikon I de tapama passi ama nakyu isabi toch if you swaki ama nakyu maar if you da boy ama go kibriji isabi toch if ya bigis mana isting ama ogo kibriji ogo kwibri isabi toch meki pasa isabi toch of the bigis masa echayu o solita ke washout te contrapassi na wakata papassi bika wansa e kong dape you know and
tapa leba we go baka. A leba na wan convo sang wie allemaal afteri. Omdat zij de meestal maar sabi taki leba eklim pasi en leba na wakti mantu. Isabi to. Meeste pranasi abi aleba en amanati de alasi ina pranasi en meeste geval e barta wansma nomo ina pranasi en sabi taki te yeroko te wan obi ama uroko ji ama haputeri aleba disi tubika if ama ne ba na itapu anatubi if ay bara itapu of ne bara itapu maar a hobi ama tama uroko ji ama tering isabi to want ini wan family abi wang leba ina family isabi to and you have carrying and tearing isabi to force you do ala iroko sa imus do omdat zeide aleba na wan ding wan sang ik pasi if a man is no kring a pasi di you dan akan de so taki iroko sa je do of zij de bezigheid doet no go en meeste geval je chawan tangi je potwan tangi jeng isabi to voor les speaking en jeng grani na a bigi roko sa edo dat na atori voor a leba you know ya bi tra convo ya bi wan convo sa de meka flambo yoka walosma no yere ven no wasma no walosma no sheng misret no sheng mi yere ven mi no sa furu ven smijtak ala so sang abra amandisi maar werkelijk amandisi na wan yeye na wan ding heyeye ini na ageslag sang misabi en a flambo yoka de meitaki de meika de flambo yoka omdat die foste desmabe wakanga pare karen kopolampo darema jamane flambo yoka matori lati minotak anotru maar misabi fu mi sei taki mi yeren travasi mi yeren fu travasi en amandisi na one thing hey yoka sam de nanga anana tata kijama kiyapo amandis na one hey amandis na apostu amandis na tamping amandis de alase en amandisi nebari gemakkelijk amandis ino shamanisi winspego kande ino sheng ade isa yu sheng imuso abi falo koloko fu sheng en te yo sheng iwan pranasi ino sheng gewoon na wan smasa iwan pre gewoon tab dang of pe nee yo shamanisi ini wan pranasi isabe to yo sheng wan pranasi en sede metaki yo sheng wan pranasi omdat die demandisi na pranasani en motegunu asandisi a pro a yoka disi na one ding sa teikon if one sande sam de ina family en adesso dati no once man sa famus losse op da man disi ekon da man si ekoina pranasi da mai barta once ma da mai du sa mai du da man aman gwe isabi to aman gwe isabi to en da man dis gwe da asma sabe bane tapu kade nooit moro ako disi ayoka dis barbaka ne tapu want amanisi nebari lek fam taki gewoon en ik kon gewoon amanis na tampresi amanis na postu amane teki postu isabito en teki postu amade lontu a he grontapu
Dat sami sabi voor flambo yoka. You abitra yoka, you aba prove. En small op taki aprofo yoka na wan small sa dede en sana bedopo. Atori dati de metake furu de metake. Isap sana sani. Omdat is small lobby archi sa trawe taki dade na apobaka. Isabito. De metaki sorry na monkey see monkey do. Isabito. En dat na a bigi fout. In a heel kulturu sa na konfo sani tu. Sma e na apa san sa de yere en de go tu. Leka san sa mo cha konjuru. Wan de sani si. Go pot pai. You no kan pai wan konfo. You no kan pai wan leba. You no kan pai na tatake jama ke. You no man pai des manati. Da fayo taki go pot wan pai. Fa. Fa ye ladies sma ingo poto pai. Ingo poto pai a watra, ingo poto pai a busi. Ingo poto pai a wanting uko. No, a fout ning, we gide san fout ning. We kare san verkeerd. Maar ons er ook denki even tjunso. Is dat toch? Ook denki even tjunso tak asanat no is onmogelijk. Wan libis ma ikan pai. Niet is zo'n bakru sa ego teka busi ie pai. Niet is zo'n yoka sa ego teka sabana ie pai. Ino ma pai de manati. Ino ma pai konfo. Is habito. Eneste san sa ego du. Lale speki. Nanga grani. Ye jideng. Tangi. Is habito. Maar ine pai ding. Tap tak de san lati ang omofo. Isabito, tapu want ano sade. En hoe sa precies dat ano sade. Na denk ik even dat hoe sabi direct dat is onmogelijk ano kang. Isabito. Da mego bada pa prove yoka. A prove yoka ano wang smasang dede. Sano dopu. No prove yoka. Isabito. Mino taki, mino sabi, sana wa profe yoka. Mi abi wan denki, maar mo juwan uitleg even saning. Mi no wan taki ma mo juwan, wan san kame dita mo taki. Sonten, isap saif sa solisi. In son presi, Yabisma kande waka kanga wan takru inwa pranasi. Yabisma san sen san konjiwansma ina pranasi wan yoka. Da stade meidu da pranasi de obiaman fa pranasi kisa yoka disi. Toch? Da de mei me kimo fanga yoka takru minyo sen yugwe, mi kan sen yugwe, ma minyo sen yugwe, of you ongwe, mo sen yugwe, maar uno wan sen yugwe. If you want ta ina pranasi, futron wan wakti man, ina pranasi, dan you kan ta ina pranasi en tron wan wakti man. En amanisi tron wan wakti man, en dan tijd tot duur, amanisi gobari tap wan sma kan de later, en amanisi tron profe yoka en amai se bigi roko. So mi kon sheng, ma mi no sap if tras ma saben trafasi, if un saben trafasi, u mek mi sabi, maar na so mi sheng en na sa ano deso taki na was ma sabe de ina family de en asma dat no dopu na asma dat tro wan profe yoka. No, ano sade. Awan lelei. Isabi toch? Ini wan bere abi wan profe yoka. Wan profe yoka na wan ding ano in wan, ma wan ding yoka sa libis konfo
bakru yoka e vrede. Teme tak vrede, omdat die na yoka disi abi krachti, zodanig krachti, dat amanisi nevrede noti. Te amanis bar kon amanise taki mine vrede noti. Mina ogrisani, mine vrede. Amanis na trobi pe wa hogrigo kibren srevi pa de evi ika mori hogra mora manis lobi. Moro you hogri mora manis lobio. Ikan desai wani amanis lopio. Want te amanis kon futekyu leki bakuleki yoka ina presi vlong. Want amanis baka tranga. Isabi to. Ta amanis doro amanis e konteki e tagwe. Dat na manisi. Dat na Marokko disi. En daarom solezi yaobia man sa habi obia en e dusani en atorisi minomataki omdat zeide abi wan lo complicatie o lo sani saki mino wan go ineng omdat mino wan tegunu maar awan promotori en mino wan taksani sa no mustaki de mantaki mi taki ano de ma mi etaki ala nya no bumfyang ala taki no bumftaki dat na sami taki isabi toch maar apel voor yoka is aan yoka sa you musteri boom boom isabi toch en te you op de man is dan je moet er vallig voorzichtig gaan schrijven. Je no mag kies atibron. Omdat zij de man is ne me kies poto. Is habitos. Te son libisma e kisi konvo. E kies bepaalde konvo. Je moet er altijd ons maar rustig. En je moet sabi het voor beheersje schrijven. En horis revi en wakagwe te you see problem ekon omdat zeide zo'n ano you sa do want so lazy je kan kies atibron valk atibron dan al ropen uit de hand en dan dede kamp sa bigiman keri kamp sa takaba je loko ikisis revi je acties revi na miduso en ano you do so na konvo barai koko do dati. Daarom ade valk boom if you sabi ye kisi de konvo disi sare mei taki jebrigaro anga de profe anga de kromanti yum sabi taki yumusu beheersis revi in alle tijden en yumu sabi no drink sopi bika te samiti san doro na ifesimo for doro da imus de nuchter en dan imus sabi fu waka gwe omdat die jutang na probleem. Daarom sma ik denk taki de manisi zij mani se waka gwe zij mani tang omdat die solo isi kan dan appreci ama waka on play wan so poko e play ishi ama waka gwe omdat die a konvo sama kisi say aso singing na konvo sama kisi en a konvo dat die te ekon fasi dat die a moeilijk voet te beheersen dan yeshi ama waka gwe of solo isi wan play de dan wan san ne gobu na pray en so asma de na pray dan yeshi solisi asma e waka gwe omdat if ama eva konvo bari dan problema sa wanda ama otaki sai pesa ina pray en a masa abaroko of firwan fasi en of firen sref sheng
omdat die arokosa ik doe en ik doe hem nafa. En dan je ziet in de meeste geval de zijn is de dan feti euro dat de man van bonu man. Omdat de man naar balasen reis. Sa de mij doe balasen roko sa de mij doe. Maar na dat die mi wan taki abra de kon voor die si want die walos mano sabi taki kon voor de en de man abi de allemaal op de eigen eigenschappen. Daarom de man lakt die de man loopt daar aan de man komt taki mi taki te met tak de man altijd met tak mi de bakaman of mi taki ini wan obia imini wan konfo ini wan chima ini wan kaba ini wan pove te zei de met tak zo omdat die ini wan konfo abi en egi sabi ini wan bakuru aben sabi ini wan yoka aben sani alamala abi wan tak na de tapo alama lek ala libi sama to ini wan libi sama kanga wan sani sa akan dubung ini wan libi sama isabi to ama na fu gwa skoro ma akavu sa ama abi ama groko angen isabi to ama abi nestin se sa me groko ama na gwa skoro kala mano sa play stress kala mano sa skrifi ma aroko sa ama du ama de falak bunet bo isabi to na lekso ade ini na kovo tori na gisteren ko weer ini wan konvo abe egisane isabi to en daarom adesso tutaki ini wan obia man abi egi fasi fa aeroko abe egi fasi fa ikote loko nego bakata akot lukusani en da mi wan tego nu taki te you go wan obia man isabi to of en ama roko jiyu you mo poda pe you fit tak ama roko jiyu boom no koseng isabi to no koseng libene fa isabi to omdat zijde you kosa man dan you abi probleem aan you schrijven omdat zijde na you go na man isabi to na you go na man en die you go na man you must be sabi na fesi of this dona man dat pen na festa man you must be sabi dat aman boom want you osa precies te wan man sa eroko no boom yo sabi you have asked me fa a eerste san sa yera yesi in teki is chimpiki yo sabi isabi to te you chimpiki if ya ye na itapo boom ye na itapo ko ina trobi boom if ya on konfo itapo wins one mo kon ko takim up to anta wana yoka say chayo if ya tu da me lavo omdat zijde omdat libisma no sabi taki ayoka ichaden isabi to de no sabi you know daarom me lavo omdat mi tak tweede omdat ik konfo yoka isabi to komek tu you must abi wins one tweede one sa da you tapi en if you sabi taki je kis konfo dan you must sabi te waka ga tapu wan obia man no waka soso boy temetak no waka soso boy soso uma omdat zijde you nom go gewoon legi isabi toch waka nanga de baka man for you isabi toch takanga you save for shumo pa oso of at if ko taki bela obia man te takluku obia man te takluku im ko woensdag na mi woensdag baka na woensdag man da you sabi taki wis amano tegi you da you sabi te you mo pa uit you oso of wat 12 DFC biggie ding biggie sma for you tena mama tena papa say tena de gan ni wan sa gwa sabana takanga ding for sure waka go tapa obi amani se
En je moet zeggen toe dat je lukume go, maar if wansan unshi sanobun, no mek misdoen rappe. Pour mi rappe. Dat na de belangrijke woorden die sta je moet taki fosigawan op je man. Na de belangrijkste staan sa je moet taki, omdat zij de te you no taki. Anga you mofo ilusi mofo tayu, dan akan deso taki winsi san dape na fesaman en ama elegi you no sabi. En te you de fesu obiaman im takai inops don somar im opi mofo if a matak wansan san no trim te a matak no wasan se tak no true. Je sabi toch? Maar je moet saben precies even san no true. If you no sabi, im tak ino sabi efa deso. Maar amo acties san san you o sabi. You o sabi. You mus fu sabi. Want amo shi san you shi of you kisi boskopo dan yo sabi. Maar if is don se am fesa man dan mij tegen so rommel. Je sabi toch? Dan je moet sabi je opogwe op tans don. In op tans don stref de tema zak lukuno. De sansa you taki ano sade. Je sabi toch? En you go so fara inom gorape. Te you go obiaman. Mo juan santu te you go obiaman. Nume kamate yi abali brada, abali vrouw, abali ma over imanolobi, ipanolobi, isanolobi, dis dati. Of de savi no lobby de hati dis dati. Of de savi eja rusubika dis so. Brasisa, you kan opomo porape, fesaman. Omdat die konvo nego dape. Konvo nego dape. Omdat de sanati na trobi. Wins va deso. Maar amano mag tak de sanati. Amano man tak de sanati. De sanati zet ja oneenigheid en haat tussen familie. Dan je noemt doen. Vesaman, je moet grantangi. Die tegen de sanati. Maar meshiu. Metek adang. Omdat die ino gofa sanati. Amam tegi abra de konfo voor you. Of abra san. You tegi man. Amam moest leggen uit over de sanati. Maar man op tegi sani abra. Vijandschap sani. A vijandschap sani no boom. En tego fesi wan obia man. Amai tak de sani si. So je ziet dat man kan tak you ma of you pa of you bra of you self of neef of you tante of this dat zijn wan bakroji. Of zijn wan yorkaji. Brada. De sanati zijn dingen san amano mag taki. If a man tak de sanati moet hij bevestigen. Amam sorry tak lukuna sade amam karna yorka konsade sen konji of karna bakrusa amam sade sen konji. Amam ayorka kontaki data sade amam takaya mofo wang a bevestigen moest de voor brevi saman taki. Maar if a man te gewoon de nonsense disi you bra sa say architi de opogwe. Minetak anokang verstaan me boom. Minetak anokang maar desanisi je moet de vallen voorzichtiglijk op je man voor tak desanisi. Is dat toch? Want die a deze taki hobia ma etegisma you ma wish you sa wish you brother wish you tante wish you grandma wish you ala so wish tel me kan desanti betere oppo. Is dat toch? Betere oppo. Is dat toch? Jarusu santaki o ye ki so an kofu ye ki sa moro bigi kofu family de jarusu fa fudisi de wan abadisi akan deso ma de sanati amano mategi apate eke ye ki so an obia wa akromati sina fa panasi disi so akromati swani so indu akromati akaba meno kataki desma wana akromati de suka akromati disi alaso no. De sanati moest tabaka. Maar, me kom baka na maar, omdat zeide, omdat die you abi konvo, bakru, zij tak de sanati.
En de bakru disi yang de kon for sa tak de san disi. Na mekwang. Sweri. De man disi na nesta maken. De man disi lobby cha prati. Isabi toch? De lobby tak familie moet kistroban familie. De man shire sani. Maar jullie kobia masa de trutu obia ma. Ye shire sani. Maar hobia of yo te tak no taki. No tak de sansi. En jullie ki obia mam sabi no tak san. Maar de bakru de suer sani si. De man anest maken. De man tak ala san dormat bar. Want de man tak de man briti tak ay go fete go briti si. De man briti. Want you know san yere ala san si. Yo hori brara na fianti. Yo hori sana fianti. Yo hori ma itanta alas ma yo fianti. Want yo bribi tak sa de taki. Isabi toch? Yo bribi sa de man des ma dis taki. Isabi toch? En da safe sa. Da familie luki tak sa. Yo safe sa nga man dis yon. Safe sa a nefunu. Safe sa nga savunu. Isabi toch? Mana sa obi a man dis iteyas mas ma bribi. Maar a bribi sa as my bribi. No boom om dat zijde. As man go denki tu chinzo. En as man wakanga de bakas ma fen godape fushitaki na wan balas rate en na wan lei isabi toch en zijde mij te hier san die solicitu dan we go baka na adisi de mij te yasan is omdat zijde de man is wan make money na tapu isabi toch de man wan make money na tapu dat de mo ko te hier ala de nonsense disi dat de mo te hier kim do dati you know ala so nonsense maar dat if you want sabi true takina nonsense rei de man se tegi dan tere me rokodi de man mus fukal na baruris ko im shaba im shi abaruris doro ta takida tak suma senekong amo posuna suma ne basti karayo ka ko tak suma na basti ta sanad no pesa wanda furus ma san de se tak de was bakru puru de me wasi ome watra ma noiti sha bakru so bakru puru ino pu bakru ta pusma Eva bakru no kontaki. Da ina pur bagro. Ina bita. Ano so ya pur bagro. Da yumu sabi taki. Sa ma ise taki ama pur baga. Ama no pur ama wasi somar. Ama te isam rommel. Isa bita. Fuso so te money. You know. Want amo te la bakro du zanga data ala so nonsense amo longi tegi. Isa bita. Da yo bribi tak asan. Yo bribi ala san sa me taki. Yo troi money jaji de manisi. Maar hij was gewoon rommels. Is dat toch voor potje in wan denki. De man brainwash you. Is dat toch de man is na loko mo tegen wan sani. De man is sa play obia man. De man is na de sema na de man anga de kerki man ka anu. Small no lop samitaki masade. De man brainwash ma. Kerki man brainwash ma. En de man se play obia man brainwash ma. Isabi to. Ya furu man sabe obia man. De man be roko, de man do ala susani. Tang alas de man lang wakeki. De man vindt taki. Ze zijn geroepen door de God of hoe de hel de mij kari. Isabi to. Maar dat is zo nonsense. Ja, dat is zo nonsense. Isabi toch? You know. Te you de ina obia roko. You dene ine mopo uiting. I dene je tang te je wasabana. Isabi toch? Asano deso taki tide de tamare da kerki. Nee, het is niet zo. Is dat toch? Ano zo ade. Ano zo ade. Dat betekent june bribi is aan you abi. Is dat toch? Want if je bribi is aan you abi, dan june overstappen. Go na wan trase. Is dat toch? Na lekte ya je ilopon in sport, ilopon team. Maar da actief in doen next net dat je stap over daar. Ja. Vader met dat ja you na bribi tapa actief voor you. Is dat toch? Dan je go maar daarom comfort na wasani san de in you. Is dat toch? Ene mopo ene go. Na lekte smago te ki bakru na yoka chako in family. De ne gwe anatrobi sa you do. Anatrobi pe you go. A bakru na yoka sa de family fu of you se go teki chako ini family. Ne gwe moro. Eitan te go. Ching ekong.
a bakru na nga yoka etang no mek no asma lau taki do was je uitberen. Nee, het is niet mogelijk. Isabi toch? En de mogelijk in elkaar was no asma pour uitberen taki a bakru yoka no ko moeilijk moro. Nee, ano de. Aitang en is a kanu ang alamala. If you make 200 ching, ala de 200 ching. Abi bakru. Ang ayoka. Iya ito. Maar, sede me lavo. Op dat sam. Zoals mijn praxerie. Zoals mijn ik wou bonu maar de bonu. Dat ik mo wash uit de familie no spang. Abakru ayoka no moeilijk kimo. Wash uit de familie no spang. Im cha so. Im pa mi so money bra bra. Nee. No, le amai tegi. Ika opogwe. Tama tegi taki. Te ye guas bonu man. You must sa persista bonu ai tegi lau. Isa ito. Te wa sa de no family de na itapu. A ene te sta sa ma tegi lukro. Dis de na family. Maar you know mapureng. Ano gwe. O te na family. Ya du sa bakruani, ya du sa fa yor kawani. Klaar case. Dat na a punt vast aan. No one drive disi. En dan man ko te ita mo me ka yor kat abakru towang. De wan de malop ta sa to. Abakru mo mek abakru trowang. Wat me taki? Wan juma kama. Anta nos pang. Mo me kama trowang juma kama. Nonsense right. Wan bakru eta wan bakru juma kama eta wan juma kama. Isabi to. En wan juma kama como go bakanya mo go ivo tapu a juma kama fa mi chale kon da motak abra wan juma kama. Wan juma kama na wan yeye. Wile sap if na de me kare ninge kondre so me take ninge kondre puku. Ano tade. Wan juma kama. Na konfo sa sma be gebruik de voorstensma be gebruik voor roko balata dat de man be gebruik na juma kama voor mekden do a hebi roko tu en de slavu na so de be gebruik a juma kama na wanneer konde obia de meta ko be juma kama in sefes na buta po wanneer konde obia a juma kama komi kombaka tu e waka sama amatife na wan loko. Isabi to, karon sabi. E wan mate ita ke kiswa juma kama dem. Arche fa me tege fe kiswa loko tu. Wanti de man tu mara te waka. Fa mate kiswa juma mano te ita ke kiswa wan loko da ama leji you. Isabi to. En wan juma kama a wan konfo sa abi wan lo eigenschappen. Wan lo sa ni de omdat die amanisi neerbari gemakkelijk. Ino shiwa juma kama gemakkelijk bari. Omdat die zeide amanis de in eigen en amanis no de alla presti. Isabi to. Ino shamanisi gewoon teo shamanisi awan pranasi pre. Isabi to. Smai frede jeng na mino sabi. Mino sabi sede frede jeng. Maar te amanisi kong amanisi abe egi tongo etaki en amotaki altijd en amotak sumane en pamopo en sami abi nami koko ajuma kama ini wa pranasi aponto ini wa pranasi ap wang ajuma kama ina tu ina drina fo ya wanumo isabito wan ajuma kama de ini wa pranasi en a tranga fufeni suma tap suma e bari omdat die amanisi you know shenbar gewoon efficie da wa mek yushen maar te amari se kon yusref sabi yusref no stap sumaning you odenki awan trasani en you musabi a family wan kan taki na so sani bevestig taki awan juma kama jaso en de man bevestigt dat ik amarisi na zo'n pranasi amafude. Omdat die amarisi abi amaris de dingen schreef awan obia awan trutru obia tranga tentak tranga amarisi kanto
alaroko en tamanisi kon amanisi tu nefrede noti. Isabi toch? Dat na a Juma Kamatori. Dan mi wantaki dimi abra aloko tu aloko mere walos metaki aloko na amatra fua aisa. Mensen futegi it untru mino sabi abra aloko if ana masra fu aisa en mi denki atori notru. Isabi toch? Atori noretru zrevi. Isabi toch? Omdat die smal op mixani. Sma jere so wansani, sma wotaki. Dat betekent dat alla kon voor afvrouwen man. Isabi toch? Want if aisa ab masra, dat betekent de alamala abi wang. Masra anga wang. Uma. Wama nanga uma. Isabi toch? Maar mina jere nooit de mij tak abra apuku abi wang masra. Of wa uma. Nu meer met elkaar ingi abi a ingi disona na a umafa ingi of na masrafa ingi. No mo meer asani. Sta samen met de mataki a aisa a loko anga aisa na manga vrouw. Fa asanda de mogelijkheid. Mogelijk. Is dat toch? Dat denk je. Daarom itaki. Mino denki dat atru. Is dat toch? Kande dema yere wan tori, dema prating, kande wan kon voor barwan de ataki so sani, maar aba vestiging no de. Want dan kan kombaka taki pe amasra fa ingide, of pe afro fa ingide. Is dat toch? Omdat dan, lek van met taki, monkey she, monkey do. Is dat toch? Lek van mij takasansi, masra karafesi, masra karabaka. Nonsense rei. Voor de gek oude rei. Isabi toch? Asandati nonsense. Mi ekare nonsense omdat na nonsense. Isabi toch? Mi ekare nonsense omdat na nonsense. You no kan bribi into sani. Je bribi tap wang. Anana tata kejama kijafesi kejama kejapa pakasi. Sa ade ano de no trafasi. Ino kancha wa buku sa wan smaskrivi. Kong ini na konfo sanfunu. Ano kang. Se no cha konfo go in kerki. Mek de mas kopulo munu. Is habito? Say de. Ma tu padre we kar kerki sa ina konfo sanfunu. Stop a nonsense. Is habito? Stop de nonsense sa we do, sa we taki. Na voor de gek wa je ruslevi of wou des ma voor de gek. Is habito? Uno modern sma voor de kijk de plain aan ons refu, de kring aan ons refu. Ino kan bribi tap tusani, je bribi tap wansani, if je bribi tap tusani, dat you a no wan bong libisma, omdat you ne bribi tap you srevi, you no sap sa you must take potai say. Is dat toch? En if you sap say potai koko, then take one. Ino kan take two. Is dat toch? Daarom, tapu du, shi, yere, sawe, shi. Bevestiging schreef taki. Ungo denk u schreef, meko eigen huiswerk. Is dat toch? Meki osoroko. Te meki osoroko de shitaki, san sawe taki, na so laliteit. Is dat toch? Want, if u schreef bevestig de sanisi, ugo luku, dat was precies tak, atori sani, sawe do anabons tewecha a buku sa alibisma skrifi inu konfosani. Isa vita. Das mo da temitak so da trao taki ma fakang te we kari a cabra of te do akawata we sing kerki singi. Nou, deka sani se. Suma meki de singi. Na sawe leri ding, maar sabi taki sma singi kerki singi toch? Tewe karaktere ka kabra. Omdat die sma praxeri ding yoka den dede sma gwa sabana en dire dede bedes kerki sma. Anotro. Te
wan convo, te wan cabra of wan profe o singi, toch? Dan, men sabi, if u shen dat, u shik dat keba, maar te wan convo e singi, a verschil te wan libisma e singi, en a verschil te wan convo e singi. Amai singi en tongo, en amai singi en sabi. Isabi toch? Amai singi sa ama habi fins revi. Isabi toch? Te ye kadu wan kabra, you no habi singi. You habi do wan tusani dan a kabra doro. Ana singi e chara kabra kom. U denki na a singi e kara kabra kom. Of kara yoka kom. No. Na a taki se e taki. Na a du se e du. A me doro. Isabi toch? Ano a singi. Isabi toch? Sami wan tegunu. Uno meka verschil dan a kerki singi inina kabratori. Isabi toch? De mij taki ja tasma de we abi singi neti. De tapa singi neti de mij singi kerki singi. You know af singi kerki singi tapu wan singi neti. You kan singi ini wan singi. Daarom luku de big desma fu tap sei toch? Desma de sale do la dansi de dansi. Isabi toch? Mana sa ushi, sa uyere, sa we do, monkey shi monkey do, da we do tu. Nee. Tap singi neti. You can sing ini wan singi. You can play ini wan poku. Isabi toch? Daarom te wansma gwa sabana. Mietaki. Betere ya wan dansi wan face dan wan sari. Je goes do da sa deso sari. No. Play poku sas mabe lobby, das mabe da libi. Tapa singi neti. Loko small dengi tak sametaki na lari reik, maar na same kizami ede. Isabi toch? Play poku aneti sa asma be lobby fu play fu archi. So poku, bigi poku, ala so poku, play de sarjasma. Isabi toch? Nol do, monkey shi monkey do. Isabi toch? Mek asan de wan prisiri, anop de sari. Isabi toch? Dan asan disi overranderd. Isabi toch? Mensen, me wan tegenu aki a program disi na wan sweet program en eva de so taki sami takti de ta radio station disi mine na kinofien u mag reageren op Facebook, instant messenger, Instagram, Twitter, you know, mi dape, maar mi wan tegenu taki dati a convo sanisi na moro sweet sande. Na omna sere metagati ano wan sani taki wan san you musu go do ala sonde ala statra ala day in go do this that. Nee. Na te you firi ye do sa you want do en te na conformo po na postu ko na you. Komita kwa sa ifes niya. Uno sabi, of kado sabi, kompote so, ma mi wan tegnu de wan sa no sabi, taki te wan convo e bar na tapu, tak, ko taki de iga wan pre of ida osof pe de, wan convo na no susta pre convo e bar ko yara. Uno mekis ma ora potu da te iga wan pre da convo ba ita. Nee, ika de lekini camera do ika don le tapi bedi is do e archi radio archi wan poco a convo ba doro. Of niet is a convo poco gewoon is do a convo ba doro. Ja, bito.
Te asam dat is sa, da umus sabi taki, hey, a convo mopo ne posu bika, a convo, fosa convo kona yu, a convo be ape post be da wan presi. Isabi to, abe hanka wan presi. Da ame mopo ne presi pa ma bede, da me ka yu no ko hanka. Isabi to, ame kona yu ko hanka, dat betekent, yu na man, tampen yu oso, pe ye sribi pe de ina presi na fu amang. Isabi to, na yang amang. Isabi to, en te ishi asana ti sangai, wan konfo bare tapu, dan yu na fu longa abonuma, fugo sap sumana konfo yu ka aksi na konfo srevi. Sumana yu. Daarom, mole ruwan sani, so langa wan konfo bare ede. No vrede, no panic, no bruya. No bruya srevi. A eens de zan zei, ik doe tak, odi. If you know de bay, dan if ik kies later, de doe ze hem, doe te kwakra sotra, je go begi en actie na konfo sa bare koko sumaning, mek acha bos kopu konji te sumaning, pa mo po, altijd in actie, sumana you, pe you mo po, masei pasei, sot kodre mo po kom. Take is a bevestiging dat die, dan moet je dat you not do next. En we zien ook is a bevestiging. You not do next. In een longo abonu man. Is a bit ogola simoni. No, you not do next. Zolang a mano kong chabos kopu pakakoji, saman wan you must do. En kade solisi amana kona baka na yuski slepi of yo vi slepi na yuski tak ik wil dit doen hoor, mi wan mi wan was wan sweet wat rayara. Isabi to, dan yo sabi. Ina longa abono man. You know, dan je do same do. En solisi adesso tutaki amang ay sorry precies de wiri sama wasi. Isabi to, amang kachariga presi tak luka wira pe pika wira fi gawa presi ga tap se pego ye waka na lon tu si tak awiri na chong mo pika wiri gewoon de san to kai ede isabi to dan ye you ego and do de san isi mar so isi if no man da ya longa abo no man of you long way tanti long way omo long time if asuma in my pasuma if de hello god okay. Pensa, mi o tego almala granta in ala le speaking na sa kapasi do o teka tempo ka arti na mi. This be da program ako na wisani mi lobu alamala se arti na mi en me tego granta di werko e arti na boskobu sa me echako ala sone bakana en le famita ki evo on topic sa mi uami taki o kan charen kon na mi. En if we want ask me wan sani persoonlijk u kan send een e-mail kon Jimmy tap mijn e-mailadres tap Facebook. U kan mijn e-mailadres dappen en tap een radiostation. Mi aben mijn e-mailadres dappen toe. U kan senden dat kon Jimmy toe. Dat mi kan taka ono if u want tak in private aan mi. Dat kan kon sawa van zou achter mi. U kan ask me bij de radiostation. U kan bel kan toe if u no sabi. U kan bel kon toe tap een radiostation tap uka belko tap WhatsApp uka belko tap Facebook toe en uka ko ina program toe voor actie wansani of tak wansani maar even de persoonlijk uka call me toe en temi taki meneer Gino of Mr. Gino of Gino mi wan takangai en dan we arrange wan tusani da uka taki. Maar tap radio station disi minetak persoonlijk sani en mi ne do drink tap a radio station live omdat die desa latina persoonlijk private sani horen ki usrevi en ook aan krudere na buiten a station abare sani en dat mi wan tegen voor tide mi wan baro alamala wan bigi ori Grani sakabasi en utang pauru unsrevi inina konvo libi a geestelijke wereld en usabi wala mala usabi
uno go teki, uno go buy. De wasa go buy, dat ada probleem. Maar wie sa de kom na uno en wie go buy, anatrobi. Wie mappa sa bra omu tanta ni disi go buy, anatrobi. Isabi toch? Anatrobi, as de tapa grond tapu, dende, unge gebruiking, maar mine tegun go teki, ugo buy, kotak inoma buy den, go teki, ada uno, sabe do. Maar mensen, me baro alamala wan bigi ori tap ason de baka na disi, me bar ala paramande ni kermane salama kamande kauna mang, den tap se sma, den sma tap para pasidape, de familie wat sampient anga de alamala plat pirau pengel. You know, den sma tap ya fa weg dape in ya fa weg misa, nala kapian me bari alamala bigi ori mi mana kwekles weg tap. En de gandi weg me bari alamala wan bigi ori en lobby walamala. Tabu na sonde bakan na disi mars de 5 2017 me baro alamala wan bigi odi. Crié barodo, yobo fa.